Kaying bishar Meghalaya High Court hakakhatway terik nokpra kala hukum berpenkuit no ya baro dewiong bala lumtub ubadon san polak metrik ton kat hadu kabakut jong neu bnai nokpra. Haka hukum kabala penmi ka bench ni kakenhun nong bishar bakentub yo Chief Justice Acting HS Thank you but u Justice W Dingdo kaong layok lum jingkeng bahadu san lak san hajar metrik ton u dewiong ubadang lumtub hakija kabu kidai bandang ha penyait bat dililam daka kol India. Barkat kum ka hukum jong ka single member committee jong justice kataki ya uneu dewyong de ban penkuit no hapo jong uneu benai no pra arjar arpulai. Kum taru lakmi lenti ba ya uneu dewyong ubadang sateng on lak ban penkuit no hakabakut jong uneu snem. U Superintendent of Police SP ka East Giant Hills ubalawan mi daladehi hakani kasni ula IT yakisin jam yaki badai ban shim halor kani ka benta. Bad ya dewyong bala itu hakito ki jaka bala lumtup hapo ka 18 interim report hak bala penpau ba udon 1,000 praspa metric ton dewyong bala yok kurum. Nakaliang wa Advocate General Ru ula IT ya kakai pot kabay day bat baro kisin jam bala shim kumbala kedaw haka 18 interim report bat kabarang don hapo ka jingkmi jong Justice BP katake retired ubadang file ya kaway part ka report. Kaying bishar kalapan pa ba klem dayo ya kakai pot ka batamay onom lak ban aya karay ka bakhaddu ya mentahi. Kumta kala hukum ban ra ya kani kakam sya kakhat kandai tarik no pra ban ab ya kakai pot jong Justice katake kata halor ka report balapan na Deputy Commissioner bat kiway part ki bor sarkar haka bayade bat udewyong bala kedaw haka 18 interim report. Kaying bishar kala ongru baka jiwan mi u Superintendent of Police East Giant Hills daladehi kadai ka benta ka badang haban pensateng kanang ban up shushu ya ki jinglong jiman haka bayade bat kane ka benta. Haka bakut jong ka jishim bishar haka khatway terik nokpra Kaying bishar ka pentip bakidang chuyok pediang ya ka 19 interim report na ka single member committee jong Justice BP katake retired. Namar ka ni ka kam ka badang sateng bat ka jingkim jong ka por bansyong bishar on penyo ya ki kopi ki bayaday bat ka ni ka report hapdeng ki kenhun ki badan benta. Kaying bishar ka kemilan tiru bahaka tarik ka banwan on yok pediang ya ka jing pensyai bat halor ki jing labdien ladaki don ha ka ni ka report bala kedaw ong ka hukum kaying bishar.